Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyon amin, papagayam. Intay ibasa ti Santiago 4, versikulo 12. Ti Diyos laeng ti mangipaulog iti lintag. Isu laeng ti ukom. Isu laeng ti makabael a mangisalakan, ken mangdadael. Ngam sika, siya sino kaaya a mangukom iti padam at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Kitaam ni Sherwin datang. Naka-cutex. Nalabagat ti kolor ti buhok na. Ken naka-makeup. Imbaon da ka nga agadal. Anya tinararamid mo, ha? Mangibabain. Nagadalakmat Dahita ti gunggunam tapnog nakam ka. Sinayang mo laing ti kwarta! Sige tatang. Husto! Apay adinanog na kanitatang mo. Awan, nanang. Mala, sumango ka man takita agday tanadanog arupam. Ang diramusak pa'y nanang. Pay man takasaritak ti amam. Diyak kayat da ito'y ngay naramid na kan ka. Saan yan, nanang? Basol kumatlaing da ito'y. Diyak kayat di panang danog mo kini Sherwin. Di mo kayat kat nagbalinin abakla. Anya, Apay, di mo nakita si Mangpet dito'y balay kat nun naka-make up. saan abakla di anak ko? Bakla! Na-impluensyanan ni Gerwar. Ay, Jakmat itulok retirado ka pulis. Madaan din iti anak abakla. maaklon kulata, uray bakla ti anak ko. Ay no siya, saan na mabalain? Jak itulok nga agbalin abakla ni Sherwin. Kat anya nga rod itataramidam. Parigatam adanog-danogan, tapnula ang agbalin ang malalaki akaskan ka, kasta kaday. Awan ti pulimi abakla. Jak kayat ti makatkatawaan. Sakti makalaban mo no dang rampay di anak ko. Anya? Nalawag tinangag mo, Fausto. Sige. Maturog takit din. Masapa kami pa'y amapan ni Jay Talon kini Sherwin. Kita igman no agbakla pa'y laing no pag-graduate. Hey! Oh, lipas nga raduan da ito'y Talon Sherwin. Wan, tatang. Jakman kahit nagsaw kay tibagla. Nawatam. Saan mo, tatatang? Malalaki ka. Dahita ti tandanam. Nagapwam, aday. Napan kami di talon kini tatang. Nakapitpitak kamay. Nagarado ak. Nagagat ka. Ay di na perden jay cutex iti ko kam. Na. Nangisit mo tante kolor ti buhok mo aday. Nabaratek ka manan. Ay katgagangay na, ha? Aga pa kayong tumanan kini bakit mo. Awan bibiyang mo. Panawan kan. Inakagluto. Pautangan da kun ana nang. Apay, ano manan ti kwarta? Adala ang gatangag. Adda gatangam, wano awan isugal mo. Ninanang mat. Nagmadi ti pa nagsasauyo kanya. Ay, am-am kan Veron. Saan mon ama ikat day taki naman nugal mo? Umutang ka, tapnula ang adda isugal mo? Nagadulakit din na sa uyo aya. Ni man laangan Sherwin ti pagutangak. Anya ter aramidam. Kit-kitayam nga glutluto Bakla ka na talaga niya. Di mo pigsaan. Agungat ni tatang. Sige. Sikreto talaang. Sherwin. Ay, excuse me. Sherwina. Ala sige. Sherwina no Sherwina. Pautangan nakman. Adda kwartak dita. Yung paggatang ko iti maintenance ni tatang. Utangak pa'y laang Uy, so na mabalin. Saktumit lang ti problema. No, agsakit na iti parents tayo. Agas ti high blood ni tatang. Agas ti diabetes ni nanang.
Umanay mo't siguro na ito'y naurnong ko. Sherwin, si kamot dayta. Oy, ma'am, kumusta? Si Kati, kumusta? Apay, asan ka mo ang nagsubli iti parlor ko? Kasano, pinagtalon nakmata ni tatang ko. Anya? Permiti unget na dinaamuan na a beauty care tinlipas ko a kurso. Ay, kaasi ka man. Anyam talaga a plano tag subli di parlor mo, ma'am. Agsubli ka, tamang ipatakderak iti branch. Kat kayat ko asi ka ti mangi manage. Ay, bongga. Nayonak ti sweldom. Malaksid pa yung ititip mo. Ay, sige ma'am, umayak ka talaga. Nanang, di mo ibagbaga kini tatang nga mapanak ang trabaho, wan? Ngam, anak ko. Wan, amok nga agungat ni tatang. Nga madamot ni Manong David amang tulong kan ko anay di talong. Kasapulan nga trabaho ak nanang. Para mutlaan kada kayo kinitatang ti araramida. Ala, aganad ka ijay, anak ko. Wan, nanang. Di ka kumaagar-aramid iti kalukwan. Liklikam dagiti lalaki. Ta sigurado alukun da kalaeng. Oy, uray baklak nanang. Diyak kaya ti agaramid iti dakas. Mabutengak mata madusa Iso adyak kaya ti agaramid iti kalukwan. Anya, pimanaw ni Sherwin. Wen tatang, dayta ti bagbagak ket. Talaga dakas nga impluensya dagiti pada na abakla. Mapan ka no agtrabaho. Patpatsumot. Ti bagayaw kit diya ket mapan aglalakay. Saan akas ta ti kabsat mo? Sika, David. Sika ti kadwak ngagtalon. Ah, Tulungan na, tanay lakaya kaon. Nakapsuta kaon. anyamat ng tatang. Ne, awan ti mga ko reklamo. Rumbang pa'y kide, asikat agporsiging agtrabaho, tapamilyado kan. Nagpigsa adagos na iti kabarbaro aluka ta parlor mo, ma'am. Wan nga rod. Ken babak nang ti kaadwan na customer mo. Wan nga rod. Ay, papintasan tayo pa iti serbisyo tayo. Dito'y matgayang parlor ti pagtrab-trabaho amon. Ketuen. Anya lang nga iti bagbaga dagiti tattao ken ka. Oh, anya ko ma? Jak iba ina may saka bading. Di mo ipagpakita ka dagiti kakabagyan tayo dayta. Katawaan da ni tatang. Apay ko maasanak nagpakpakita. Sanak mat nga arami di ti madia. Legal mat ti trabaho. Uray pay. Si kakit di mat babae ka. Day talag sugsugal ti aramida. Anya? Pudnumet. Asino ka data ita ti mas kababain, ha? Nagsao ka? Kunam no asino ka? Nay, lakay. Apay asikamot tagdaldalos dito italon. Kasano, kat saan man na niya may ni David. Nalabsak mat ija istor. Makiininom. Ay, unay matanda dya, David. Nagsaritaan may ngagtalon kami ita. Imbagpay ni Sherwin Amo na ti tumulong. Ngam dagiti dua kakabsat na. Ay, pulos. Day talag bisbisyo ti amuda. Di mo man ipalpalagip daya bakla. Tagburburek ti danak. Lakay. Mangibabay ni ti puli. Ha! Ala, umay kan. Takanamon day ti imbalon ko kun ka. Ma'am, apay, true nga inikat mo dyan may sa baklosh? Wan. Apay ngay. Kasano, lalaki lati as asikason na. Saan ang makapagtrabaho? Ay, sayang mat ma'am. Nabayagan day dyan abadingkan ka. Anya nga rod ngay, amo na mo't adakas, apay nga ramidan na pay laeng. Ay, adwa talaga ti sulisog iti biyag. Iso asika, Sherwin, di mo tultuladan dagiti daddo maabakla. Pinerde ti lalaki ti biyagda. Ay, talaga saan ma'am? Disente ka bakla. Sandak ang mabalin na bastu-bastusen, tadanugag ida. Lakay.
Mangangkan. Diyak kaya timagan. Kasano ang pumigsa ka no di mo kayat timangan. Ni David nga ay. Pinaayabakon. Di taltalon. Amo na matan arumbang nga iso ti agtalon. Gaputa masakit ka. Ni Biron. Ibagamtag tinulong dang agkabsat. Ay, di na kanto pa'y umay kitaan. Uray agsaksakit ka. Day tanto lakit din talon ti maasikaso na. Ma'am, agpakada ag tagawid da. Masakit ni tatang ko. O sige, Sherwin. Ay, agyaman ak, ma'am. Ang mga mabayag ti bakasyon ko. Siyak ti mga sikaso kan kuana. Awan ka di kakabsat mo? Ay, nagitimot kakabsat ko. Puro da paliwawang. O sige, agbakasyon ka. David! Ni Sherwin da ito'y tatang. Nagawid da. Sherwin? Ipan kan di ospital. Diyak kayat. Ada kwartak dito'y. Siyak ti aggastos para iti agas mo. Anya. Siyak pa yun ti agbantay kan ka. No da ita ti problema. Nakaroon da ita uyak mo tatang. Masapol ang magpan kan di ospital. Da ka mo't lagayam dito ang makininong. Siga nga agmalmalam kay di sugalan. Anya, Di ka lagbayin. agsaksakit ni tatang. Di ka pa'y mapan mabisita mat. Siga ko mga. Puro ka ara. Nagsaw ti man nugal. Kasano nga jay talon bakit? Ay na, saan ka pa'y anaimbagan? Day katalon ti pampanunutam. Iso ti pagbibiyagan tayo. Saan tayo amabalin abaybay anday kay? Kinasarita ko ni Sherwin. Mangtangdan ka no iti mangtalon. Apay-pay lang nga mangtangdan. Kat, asino ko matinamnamaam amang talon? Ni David, jay laarakan ti sangsangwan na. Kat ni Mat Veron, day talaag sugsugal tar aramiden na. Ay, Napintasan ti saad ni Sherwin iti pagtrab-trabahuan na. Naragsak ijay. anyaya ti trabaho na. Manageran Manager, Ijay parlor. kasta ka day. Lakay, awata muntikas jay akin at tao jay anak ta. Saan mo ko mga idumduma, gaputa anak mo matday jay. Di tay kadngan ti pada tayo at tao kapulaang itilangana. Tati importante, kat tinasayaat apan nagpuspuso na. Papagayam di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurant para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo